laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Allah subhanahu wa ta'ala e hoddiroji makko ɗi o hoddirani hande kadi e toldugol e oɗo siɗɗo men tedduɗo on andalan Oustaz Hasmi Diallo haray e suɓaniki en toɓɓere ɓurde himmude e toɓɓe toriki Allah wawnuɓe jondude haqqe mayre arsika en faamide no nafita en ɗulle ko tarbiyatul awlad wa awwal ma yulaqqanu bi tifl haray ko hinedi pay koy e ko honɗum woni ko pay ko gatte longinede inchallahu taala koye derege ɗum ɗon woni ko maakuji ɗi yiiloto en tori Allah subhanahu wa ta'ala oɗo mo ronkata on yo faaminɓe waawinaɓe tottude toɓɓere nden haqqe mayre o arsika en heɗitagol nde no haaniri o arsika en nafitorde ɗum noon unawel microphone ila fadilat ustad. Assalamu aleykum. Mi sikki on ɗon ko an jogonɗo yo jogo aw. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، مشايخي الكرام إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وبعد هذا الاستهلال والتمهيد الذي تفضل به شيخنا فامتدادا لموضوعنا الذي تناولناه في هذا المكان الطاهر الطيب إن شاء الله، فسنتدارس فيه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو النقطة المهمة التي نعانيها في كل مكان ويعاني فيه المجتمعات ككل وكذلك المسؤولون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها، وهي نقطة التربية. امتدادا لهذا الموضوع يقول جل وعلا في كتابه العزيز حاكيا عن نبيه يعقوب عليه السلام بعد بالله من الشيطان الرجيم، يقول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن هذا يبقى أن يبتدأ الله سبحانه وتعالى جولا إلى الأمك صلى الله عليه وسلم مقالوا أنهم إذي جمانو جدو مراد كل سكت هند فيوني منهم وكيويتي فيوتي والبني آدم كوهاني فيوتي بنهم fewtingol bani adama ko hani fewtude ɗon ko hunde nde tawata ko nden tun adum tagira fiimu ko nden kay woni ko ɗaɓɓa. joni noon mi ɗum tañƴinade toɓɓere nde yewnoɗen ɗo seeɗa koye fii ɗum no gasa haray e yiltata ko sina
rewgol seeɗani ko mana tarbiya fi hon ɗum konngol ngol wirano e fi hon ɗum alquranul karim ko honno teddinirgol konngol e ko ha honto ɗum himmi si ɗum feƴƴi memen toɓɓere men nden seeɗa nde faalen memude yer ko Allah newnani en wo ko hon ɗum pay kum attete lunginede e ko hongol ngol laawol haray ɗen anndi si innama kalimatu tarbiya ɗum ko ƴetta ɗum e wiigol raba yarbu aw rabba yurabbi si innama raba ɗum alqur'an no yewti ɗum hatta ida anzalna alayha alma ahtazzat wa rabat leydi ndi dilla ndi ƴuufa haray no konngol ngol firay yani mawnugol ɓeydagol si woni noon kalimatu almutaaddiya woni rabba ɗum woni haray ko ƴettugol nden hunde mawningol ngol waɗa e goɗɗo ɗo ko wayi si Allah tabaraka taala o nodda rabb sen ndaari alquranul karim nde ko atti tippade alquran ko iqra bismi rabbik manaji boy no mari ɗon Allah tabaraka taala o wi'a li iqra bismillah ma ɗum iqra bismil khaliq bal o wi iqra bismi rabbik yani si nama ɗo rabbu haray maana on no ƴetti janngu inde joomi ma oɗo toppitotoɗo ma toppito fii fuɗɗudima ndin kipa fiima hano mawne janngu inde o ne o ma yani laysa mujarrad al khalq faqat lakin bi'tinaihi yani الاعتناء الربانية هنا أيضا كأن هذه التعبير يعبر فيه جون سويني اقرأ باسم ربك حري دون عندا معنى جبوي no nata ton go gandal wi angal yo jangengal ngal no hani tawde ngal yaadi e mudum ko wi'ete kon ni'ugol ngol sabu ko inde ne'udo wowla inde ne'owo jangu inde ne'owo ça veut dire ko ya andu sa jangi inde on ne'owo an kay ko ya ni'u wannan kanko ko ne'owo na sinu yawti bawini alladhi khalaqa al-insana min 'alaq kulli don kadi wonda gande den si jangama fi wahdaniyati llah tabaraka ta'ala fi rububiyyah wa wahdaniyatuhu fi uluhiyyah haray bawngal gandal don hebugol famugol Allah tabaraka ta'ala ko ite tawhidul ma'rifa dum hebike tawhidul al-isbat hebike dum do si fe'i don be ma'ana no tawa ko sembinta din don kon jangugol ɗe gande nde tawata ɗeɗo ko yowiti e gande faaminayɗe neɗɗo o mu'jizaji Allah ɗin sifa ɗe gande yaltuɗe hande alladi khalaqa al insana min 'alaq jon haray na toon yareten yetoɗen e mawɗo men o e gandi koyete fi affaire tarbiya ko ne'ugol jeefe ahammiya mum o ko holli bi mana Allah tabaraka ta'ala ko toppitotoɗo neɗɗo on rewnamo e laawol ɓuraygol mo moƴƴinde foti ko neɗɗo on foti ko hunde mon ka neɗɗo on o waɗanimo ko wiyete kon haqqil o waɗanimo fikr mo woni haqqil e miijagol e ko wiyete irada e heɓugol faandagol waɗugol hunde amma kulle ɗen waɗande gariza tawa ko ɗon wiye qaddara fahada khalaqa fa sawwa walladi qaddara fahada o tagi o fonni yilti ɗon kadi o eɓɓi o tindini ko kala ka yahanta nafa mum kam amma neɗɗo on wa hadaynahu najdayn inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura idan ɗo se feƴƴi ɗon joni en ari aya mo jangoɗen nane fi ka ahmiyatu tarbiya e ndaara tawen o annabajo Allah annabi yaqub alayhi salam o fuɗɗorno ngurdam makko ɗan ko wiyete kon
noddugol ka Allah tabaraka ta'ala e wotendingol Allah o sakkitori ɗum ɗon kadi o andintini bal fewndo ko o fewni fatagol tawi ko ɗum ɗon ko o longinno ɓiɓɓe makko ɓen ka fuɗɗode kon ko ɗum woni ɓe andintinde fewndo ka tata fewndani ke neɗɗo on ka tawata o antata sina hoore makko am kuntum shuhada id hadara yaqub al mawt ka hari hiɗon tawa fewndo ko mayde nden hewti tawi yaqub fewndo ka tawata buysi fewnike ɗon ko aani ko fii hoore mum ma ko aani ko fii piiji ɗi hana ande fiimu woɓɓe ko aanata ko fii ko uytita museedi ko fii noddane wallelan ma ko sifa ɗin ma si ɓe hetti hakkil ɓe aana e piiji ɗi ɓe hana ande fiimu si ɓe wasiyade ko piiji ɗi tataɗinema rana fa e wasiya yaqub alayhi salam kanko ɓay o fewnike ɗo ko o noddu ɓiɓɓe makko ɓen o landi ɓe ma ta'buduna min ba'di wonɗo rewa toon ɓawa naamiɗo aani fimirawo mum kaarijo e honno watton inonoɗo dankanelan kaari ma waɗe hunde kaari ko hunde kaari annimɓe ma hoɓɓe aroɓe ɓen teddinanelanɓe ngaari kaariri hirsanelandi waɗum hunde kaari ete hara wirtere waɗali na ɗum de tawi ko aaninimo fewno ɗon ko heyɗintingol ko paykun longina no fewnoni paykun joni woni id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di ko honɗum rewa toon ɓawa qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik ibrahima wa ismail wa ishaqa ilahan wahidan ko oɗo tawi ko ɗum ɗo o andintinta ɓe o landitiɓe ko si tawi no woni no naako ɓe longinano o waɗatano ɗum e sigatul istifham ko wiyaynoɓe o noddaynoɓe kam o waɗani jumla on khabariya mana o innaɓe haray mi wasiki on yo rew Allah ɓawa kono ko o landitiɓe hunde nde tawata biiɓe woni fayɓe ko ɗum ɓe longina ɗum ɗo holli haray sondari kadi ka sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e fee ɗi no neɗɗo fuɗɗorta bimbi mum on hano o rawnorta ñallal makko ngal o ndaray tawon fof mum ko fuɗɗode fi wotindingol Allah sakkitode wotindingol Allah misal sa ndaari raka'atayl fajr wiyete raghibatul fajr darɗe ɗi juuleteɗe tataɗe ko sunna mu akkada juulugol juuleteɗe aɗo subaka ɗen ko woni sunna janngugol e majje ko suratul hongol suratul kafiruna arano ngol ko tawhidul ibada e suratu ikhlas ngol ko tawhidu al ma'rifa wal ithbat yani tawhidul asma was sifat bimana ka fuɗɗode ñallal ngal ko on tigi andutu gotan ka ko Allah ko si yehi kay hande on tigi no waalo ma on ti juuli ko juulata kon fof no sakkitade juulugol kon ɗon ti jangata o janga ɗon kay qul ya ayyuhal kafirun o janga qul huwallahu ahad yani no tawa e himmugol hunde fuɗɗorgol nde sakkitorade allati ta'ti fi sadara wallati ya'ti aidan fi lkhitab ko adorte e ko sakkitorte ko udditorte yewtere ko sakkitorte ko ɗum ɓuri himmude sen wattani yila wona ka journaliste yaagal tiitirmo ɓe attoto jonnude o e ko ɓe sakkitoto andintinde kon ko ɗum ɓurete yoɓanede ko ɗum kay ɓuri himmude haray e journal ngal deññan na haray ɗum ɗo ko go'o ko hollata en wondema fayɓe ɓen ko ɓe attete ne'ede mum longine ko mawningol Allah tabaraka taala wotindinama ko ɗum kay ɓe heyɗintinante sownowo soon wono ɗum no si moƴƴi haqqille maɓɓe ɓen hara peeji ɗi fof moƴƴi so yiltike ka qissa luqmanul hakim Allah tabaraka taala no sifano en ɗum nattude lewtere men nden hanki seeɗa kono ɓay mawduji ɗi fof ko gootum eɗen anndi toujours kala ko memuɗa e diina a mema e fi tawhid on no moƴƴugol ngol fof ko ɗo ka ɗo boni wo fof bone hay si goɗɗum ngo moƴƴi kono haray ko kene mum on tum moƴƴi haray nder mum on moƴƴa ko ɗum waɗi moƴƴi tigi wo gonɗinɗo Allah
mo gondina Allah o wawata moƴƴude o ha huɓita yani ha hatta ko waɗi ɗon fi honɗum o moƴƴani ɓe bani adama kala ko watta kon ko fi nafa jam makko o hara nafa ka o ɗaɓɓiri kam ko Allah tabaraka taala o ɗaɓɓiri sina ɗum haray ko neɗɗo on tigi o ɗaɓɓiri nafa kam si tawi a waɗani goɗɗo fiya a hettu ko o waɗanma ma ya hettu ngel makko ma ya hettumo yalli hara hiɗa moƴƴi idan ɗum ɗo holli fiyo yimɓe ɓe moƴƴu ko ma ɓe wotindina Allah hara piiji ɓe fof ko fi Allah ɗone jiyaɓe Allah fota e ɓe tan yes Allah tabaraka taala haray Luqman ɓayo fuɗɗike wasiyade ɓiɗɗo makko on ko attimo wasiyade ko yimmo kota shirkan Allah ko waɗi shirku ko toñe mawɗe e yottuno ɗum han yilti ɗon o faala mawninde Allah ka ɓernde kumpay o rewi e mum méthode ngalɗinɗo alquran no sifano en ɗum Allah tabaraka taala yeti ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi l-ard ya'ti biha Allah wa non inna Allah latifun khabir wayo ɓingelam andu si woni ko fotata e gabbun jarra kun tawata ma afan ko fotta e gabbun khardal ko fotta e foññawol misal si go hunde ko fotata ni kala ka wawi wonde e hoore leydi foti ko e hoore fetel maka ka kammu maka leydi Allah tabaraka taala hinon mari haaju e huwoniral e kumɗo piwum ko kum fanɗi wiye microbe wi hingi mari haaju e Allah no an neɗɗo mariɗa haaju e Allah no huwondira e maggin no o huwondirta e mano honno o huwondirta e ma ko hiɗa faala o okkore hiɗa aani o walle hiɗa saggi o saggite ko ɗum ɗo kangin kay ko wonno idan ndaaru hunde ɓurde fanɗude nde mar relation Allah tabaraka taala si pay ko so e ɗum ɗo ko haqqil mum o miijike ɗi piiji ko ɗi ɗuuɗi ko fof ittandema e piiji wuuruɗi nadi e piiji fendiɗi e wuuri ɗi waaway ɗi tippude wiyete dabba e wuuru e tata janɗa e wona ɗon wonu lekki ɗum ɗo futta ko kala no mari haaji Allah tabaraka taala modi Allah no mawni Allah no mawni ko waawi huwondirde ɗum ɗo fof e méthode makko on kay ko so gaytori aya on latif kalimatu lutf ko bi ma'ana kala no hunde nden fanɗiri ma kala no nde janɗiri Allah no waawi huwondirde e mayɗa enen goɗɗo e men si innama o ƴettuɗo jarrahu o ƴettira kon ɗi kolli makko ɗiɗi o wawata bal hay gram hum o watta ko ɗuwa sa yi waɗa siya keɓɓe no waɗa piihu siyeɓe ko ƴettira gram hoy koye ka Allah tabaraka taala piihu ɓurkum fanɗude no wawi huwondirde makko o waylitayno o faalira o yiltidirayno o faalira ko waɗi wonkin e nder microbe wi bila shakka oɗo ko ñeñiɗo o ko latif bal woni son wattani yila nde Allah tabaraka taala holli piiji ɗin e bistiqra'i ayaji alqur'ana go'o nde o yi inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah accirta hersa nde o pirata misal solwi ma ko ɓuri ngi tawgal misal on tuma no ngalɗini yimɓe ɓe gonɗina Allah ɓe kono noon sen darti hande ka adna on fewndi ka gandal yaari yeeso ɗo technologie yaari yeeso adna on hande faami ko ɓurɗo wawde yottade e ko ɓuri fanɗude o ko on ɓuri ganda ko on ɓurata doole kadi hande ko wiyete matiére du premier ɗin koko sakkiti fanɗude kon tata ko ɗum ɗon woni matiére premier sakkitiɗo si ɗum ko keneeli go'o gabbum keneeli go'o e gabbum piiji go'o sifa sen daari ɗo joni no ndiyam wiyen ɗum ko matiére ji ɗiɗi nitrogène e hydrogène ɗi kenel ɗo ɗiɗi hawtata wona ndiyam sa wattani yila ɗo wawɓe huwondirde e ɗum ɗo ɓen ko ɓen ɓuri marde doole koɓe moƴƴinano bombo hydrogène misal
nde alquranul karim holli misal e nokkeli goo ko ɗumata en hammu toon sa yi alquran no joopi e fimum wa idal biharu fujjirat wa idal biharu sujjirat si tawi ɗi baharuji ɗi huɓɓitama nokku goo wekti ɗi fettinama hay si tawi woni firo ngo tawata ari ka asar ngo ɓay ko ɗum ɗo ɓuri sellude ko egga ɓuri sellude edi ko tawata firirama piiji découvraɗi ɗi on ala kulli haali yustanasu bihi no ƴettire ino waɗi istisnas yani no ittore sawtede kono sa ndaari tafjir e tasjir ɗi ɗiɗon ɗiyaɗi gandal ngal découvri koye gabboye kuran ɗon sikoye fetti ko yiite waɗata ɗen andi handere nde nambara ɓurɗo molanede warowo woduɗo on ko koyte bombe hydrogéne kañum si fetti doole mum ɗen e poso mum on wara e kala ko fofa jon noon allah tabaraka taala holli nokkugo baharuji ɗin fetti nokkugo ko ɗe huɓɓitama ko ɗum ɗon holli ñande dargal haray nguleni kala kuye nambara hulɓiniɗo aɗa e nden ñande anditi tuma tawi kala ko woni ndiyan kon wonti yiite e yer ko yimɓe ɓen wawi ƴettude ɗum kon tawa wattay ɗum fettina tawa ko hunde ɓurde nambara idan nden ñande hay e goto la yatasawwar ahad kayfa sayakunu yani honno wawirta wonirde yani tilka al harara allati satakunu fi dhalika al waqt jonnon oɗo Luqman o hollirni paykunko wondema piihum wo piihum eko mari haaju e Allah anno mariɗa haaju e Allah ni idan si tawi goɗɗo waawi hollirde ni paykum mum ko haa honto ɓernde nden mawnata Allah mawnata ka ɓernde oɗo o adori ɗum ɗo to se ndaari aya jeeni ko ɗum ɗo adori ɓay o gayni ɗum ɗo noon so aranimo noon hande kadi yeetagol mo ko shari'aji luttuɗi ɗi e shari'aji diina kam on ya bunayya aqimi ssalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba o hikki ɗon dewal ngal o hikki ɗon needi huwondiral o hikki ɗon needi woniigu ontigu ngun kadi no onti wa'ata needi huwondiral no ton e needi no an siftortoɗa needi huwondiral ngal koko duwaɗa yimɓe ɓen kon waɗande ɓe e tellere ma piiji ɗi ittata waɗa needi wa'ande nden kono duwaɗa yimɓe ɓen non ene wawɗano ko ɗum ɗon no ɓuri marde important ɓe inni jonnugol goɗɗo no wawɗano okkorgol mo no wawɗano no ɓuri moƴƴude okkorgol mo ko marɗa tañini tarik ramadan o yeti ɗon e nokku goo o inni e laawol ngol donné sécurité e meilleur que donné sécurité a okkugol no wawɗano no ɓuri moƴƴude okkugol ko marɗa hono woni no wawɗano ko jonnugol yimɓe ɓen neware mane jonnugol yimɓe ma yaafagol mangol okkugol yimɓe ɓen moose maɗe okkugol yimɓe ɓen weltingol ɓe ɓernde okkugol yimɓe ɓen jonnugol yimɓe ɓen weloji okkugol yimɓe ɓen tertago rimerji hulɓinayi okkugol yimɓe ɓen tañƴinare moƴƴere okkugol nendanangal neɗɗo taƴƴiɗo wallama o tañƴino ko moƴƴi a jippinanamo tension ngal dokkal ɗo ɓuri moƴƴude a iɗɗigol ko jiifa okka ko resi Allah tabaraka taala hikkini adini ɗiɗo ka tellere ma muhsinuna en si o hikki ɗon noon dokkal ɓafan o hikki ɗiɗo dow ɓurɗi mettude wadde e ndi o adori ko ɓuri welde wadde ko se ndaari ka fi Allah sifi fi muhsinuna en ko alladina yunfiquna fi sarra ɓen nafɗay ɓe fewndo tawi no hoyani ɗum ino mari ko yoni ɗum no satti haka hokkugol ittugol jawdi bela sakka no satti ɗum naafi ɗum ko haysi no woodi ara no satti par ce que ko ittatawa seytane wiya a itti ɗum ɗo kadi hay ari e asar wondema goɗɗo ittata sadaka si natuma o yalti ɗum e gaɓɓude seytane e capanɗe jeeɗi o wi ittugol sadaka no satti joni noon ittugol sadaka fewno woodi ɗum no satti haka ittugol sadaka tuma noon tawi ala hara ko yer petto woodi ko ɗum ɓuri sattude wana o inni fi waddarra ɗum noon ɓuri sattude
elle ɗum ɗon o ador ko ɓi hunde ɓurde newade nde o hikki ɗon ko satti kon par ce que ko ɗum wiyete at-ta'lim bi tadarruj yani jannirgol escalier par escalier joni ɓawi o feƴƴi ittugol sadaka nde satti alladina yunfiquna fi sarrai waddarra o hikki ɗon mon walkadimina alghayb e moƴƴayɓe tikkere elle jaka ittugol sadaka fewndo woodi no satti ha kono ko ittugol sadaka fewndo tawi ko seeɗa woodi ma ko yer pet ma ko pet woodi kono ko satti joni noon ittugol sadaka fewndo ko tawi ko yer pet marɗa no satti ha kono ko moɗugol tikkere ko tooñaɗa pellet annduɗa fellutuɗa oɗo tooña waɗu espéré kadi o tooñuma o waɗu yawre o waɗu ɗum ɗo fof moɗa nden tikkere jaɓa yaafagol no ko ɗum ɗo ɓuri sattude moɗugol tikkere nden ɗum ɓuri sattude moɗugol tikkere nden kadi no satti ha wonugol hande kadi goɗɗo waɗima ko ɓuri e mettude kono yiltoɗa ka ɓernde ma andita jasere aduna andita himmugol lahara e luttugol mum andita mangu Allah tabaraka ta'ala mo muñotoɗa sabu muɗum andita joddi o ɗo ndi tippina ɓernde ma itta fes ko muniɗa ko ɗum ɗon no satti no tawa e mum non ko ɓuri sattude hande kay wala afina anin nas yaafoɗa fes joni noon sa yaafike goye naafi hara e lanni par ce que iblisa mo mari konko wiyete yani aqabat ɗum ni obstacle ji ɗi o sakkoto yimɓe ɓe sifawano ɓeeɗo nde goɗɗo waɗa ko metti o yaafi o muɗi tikkere nden o yaafi iblisa daroyto yeeso habbomo kadi ko on to iblisa watta ɓay tawi natan ka ɓernde oɗo yiltoto emo o tooñi o e tooñuɗo mo o inna a yi a waɗi kaari goɗɗum hunde o wi'aali ko monanima ko o monanima kon ɗum woni heƴaali o taw hay o wawatama jabade watta yila e makko tum ibdese ittande ma ndeññande iblisa waɗa ko haqqe makko e watta yila e ma an tawata a yaafine komo few ñande goo sa rewi binde makko a yejjitimo hiwrade o wiya go'o ñande goo yewta yewtere harande mari ma'anaji ɗiɗi o ƴettira sens bonɗo o wiya ɗiɗi ha ñande goo noddoma ka juulirde ma ka bolonda kaari bimi waɗimo hunde kaari bimi waɗimo hunde kaari wala lan e hiwrade mimo duudanimi monanimi hara noon an a desidino a miiji a muññikemo fes e ngol laawol ɗo kay ɗum ɗo ko ma wattaniyila sen jangi deftere tental bisi iblisa en yeesi kadi piiji hare bani adama on fiyo o wonu keye ka diina ko ma o ekkito e nokkiyel ɗin fof tentini ka muñal muñal ngal ko ma on tigi préparanongal ñande wo ñamde ñande tuma yaltata ka suudu ma desida ko honno hande mo boni ke am mi wa'antamo ɗo woyo goɗɗo waɗo e matum o kasta tum huɓɓa alhamdulillahi rabbil alamina yetten Allah ko molana e ndi leydi meɗen ɗo Sénégal jama on no siftori e nguɗo jikku yaafagol newagol e sifat coration yimɓe ɓen no ɗuuɗa argol gol buy woni ɗo duuɓi har so woni leydi goo ɓe heɓa ɓuri ko ɓewta ɗo kon kono ko ɓe heɓata kon e weltinede ka yaasi si ɓe fotti e jama on e udditanede yeeso hara ɓe heɓata ɗum e leydi goo ko ɗum joɗɗi noon tigi ɗo donc ɗum ɗon okkugol no wawɗa noon no ɓuri moƴƴude okkugol ko marɗa kono noon no wawɗa noon yonanay fof kono noon ko marɗa kon yonanta sina seeɗa a wawata okkude jawdi yonnana fof a wawata ittude doole maɗen walla fof ta kala ka goɗɗo woni a wawa mo wallire doole maɗen ma jonnamo jawdi maɗe kono noon hiɗa wawi weltinde ɓernde kala mo fottuɗa weltiniramo ɓernde sabu yaafagolmo sabu mosangolmo sabu tippinangolmo tension sabu yeetagolmo ko welatamo woɗɗingolmo ko hulɓintamo no gandi ɗum ko jikku sahaba en donc haray jogagol ka yi'a wo kañum no humpiti wo fatunde
humpiti wo ko biti goɗɗo sumi humpiti wo hande yaasi on laaɓa humpiti sifa ɗin piiɗi ɗum na hunde na jikku julɗo non foti a daway ka goɗɗo ñande goo mi ar ko hiira golo moɗi bon jarama haray ko ɓay Allah waɗi ono sowno on hewtay ka juulirde law subaka komi hollu on tum ara titigon ɗum ko moƴƴere heewde haray Allah no weltani on waɗi si o ɗum ɗon Allah arsiki on arsike molanaɗo weltane Allah duume e mum sifa ɗum ɗon argol weltanomo fihi mo yaha ka julde juulgol subaka ɗimmi kono si tawi haymo ko baaɓe juulirde ɗe ñande goɗɗo yii tato e iwɓe ka julde ɓe ka mum o hulay ɓay mo andi aray ko fatunde ɓe humpitatamo kala nde yimɓe moko baaɓe tato ma nayo ari ka ma hande kay ko ya hulu modi aray ɗum ɗo ɓuccama ɗo na ɓuccama labaɗo sahaba en adondirayno yahugol ka neɗɗo fii weltingol kono ko hulɓini kon ɗum aray tawam ɗum wata hay sa addal wonko ɗum ini wongol neɗɗo ijabi ko ɗum wonno toɓɓere men nde yewtenen hanki tawi lerndel lanni wi ijabiya ko wongol neɗɗo o wawa ñaaki garnayi wawa cooŋi wowgol wa ñaakin en andi ñaakin si ɗo fof tuuni ngi jooɗi ke woka laaɓi hay ngi jooɗi hoore ko tuuni koko laaɓi ngi ƴettata ɗo gelike amma cooŋi si ɗo foppuno laaɓi ko tuuni wongi suɓata ngi jooɗo neɗɗo noon mo tawata miijo mungon ko négatif man ko ni wayi kala ko wowlana kanko na ko o nani kon ko nanu e faamu o wiyata na ko kaari wi ko nanata goɗɗum ngo o faandi o ƴettira sengo lorromo on ɓay ko kanko neɓe seytinta kanko heɓata moneji sina ɗo si goɗɗo wowli yewtere ndaaru ko ɓuri firu yewtere nden ka moƴƴamma jaɓira ɗum watto linétiwal ngal tawata ngal ɗo ko laaɓungal ay mo watti ke linétiwal niɓɓutungal o yiyanna fof no niɓɓiti sa watti ko laaɓi fof no laaɓi kala ko goɗɗo yewtuma ayi ay ko yewtere moƴƴere kala ko goɗɗo ɓanginanma ayi ay ko ɓanginande neɗɗo giɗo kala ko goɗɗo fawñi e ma ayi ay o falju kono si tawi woni axe mum neɗɗo wuure ko ɓittuɗo nam donc haray arten hande kadi ka mawdu men ha joni e gandi Luqmanul Hakim addori ke pay kunkum ka adi kon ka tawhidi taw mawnigol Allah ka ɓernde makko o hikki ɗon dewe ɗen aqimi sola o hikki ɗon noon huwodira ɗen na Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar نعم سيب جلب من هناك حيث يقول تبارك وتعالى حاكيا عن يعقوب ثم إلى قصة لقمان الحكيم هري باو إن إيودي دي دو آيو جديدي ما دي نوكيل دو دي القرآن هولي دي إن كونيك دو لونجين تجبيد دو مجد الجمودum hare en andika qissa Luqman do wi den o longini arab adodum ko adi kon fay kun ko yowiti e fi mawningol Allah o hikki don fi dawal Allah gal o hikki don fi ko wiete haqqe jama on wa'mur bil ma'ruf yamir ko mu'ji wanha 'anil munkar o hikki don kadi fi no neddo wa'ata e hoore mum o wona kange wasbir ala ma asabaka inni inna dhalika min 'azmi al-umur na'am donc hare yiwen ɗon aren e makko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam holluɗo kadi tigtigi on hare neɗɗo ko honno nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wa'uno kañum hakkude muɗum e sukaɓe ɓe nde wonno nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe wuri daali e geɗalɓe maɓɓe ɓen ko jowti hara geɗalɓe maɓɓe fof fatino tawi ko paykoye si wona yumma Fatima radiallahu anha wa ardaha kono nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ibnu Abbas radiallahu anhu oɗon tawa mo tawta wurdi e nelaɗo tawi ko payi ko himo sifano en o wi wondema kuntu khalfa nabi sallallahu alayhi wa sallam yawman faqal ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajidhu tujahak idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولئن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. سنداري وحديث توكدي واوا فامده ko honɗum attodade longinde ɓiɗɗo meɗen Allah sallallahu alaihi wasallam eden o makudo ka Ibn Abbas wi hari nyande golang e binde ne laado sallallahu alaihi wasallam ma baawo ne laado no wiiri no sifaka do wonde ma ne laado siporto ma o ma ko hoore mbadda teri dudi ma o wonde la sallallahu alaihi wasallam maki ko ayyo pay kummido jangine kongudi hundi woni din reenu Allah Allah reenu Allah tawamo sengoma yani tawamo himo wondi ma nokku boyni ihfazillaha tajidhu amamak reenu Allah ataway mo yesoma di reenu Allah Allah rene no gasa be reenu e Allah la ko reenu Allah ko ya wadu ko o yamir makon acca ko hadu makon to sai wo sai Allah no ka bernde ma den andi dum no fira dum wono ne la sallallahu alaihi wasallam wi no Jibril al-ihsan huwa an ta'budu Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak woni moƴƴingol golle martaba ɓurɗo wonde hoore lemejel on ka diina ko ɗiɗo maqamuji ɗiɗi maqamu arano on ɓurɗo ko on ɓuri towde ko nde rewirta Allah wasi hiɗa reeni mo ko oɗo ɓuri mettude heɓde ko o ɓuri towde oɗo fanɗi heɓomo e nder moftede ko sullatun min al awwalin wa qalil min al akhirin o rewirde Allah wasi no reeni Allah ɗum en mbiya misal mum tun wano mo andanɗa hoore ma neɗɗo si yehi ha o hewti e sa'atul ihtidar fewnu ka o mayata ɗo so ande nde o so'ata ɗon e décision mo o heɓata fi Allah tabaraka ta'ala e fi rewgol Allah nden so ande ma hoyɗuɗo no mayde nden so ande on décision mo o heɓata ko non rewirowo Allah wano reeni Allah wo so'irta e gurdam makko ɗam fof ونلا صلى الله عليه وسلم لدي صحاباجي كو وينو ويتي دو وابسا قلت من لا لدي ما كيف تجد واني اجدني وكاني ارى اهل الناس اهل الجنه كيف يتساورون فيها واهل النار كيف يتعاونون فيها يعني بقيه الحديث نسيت بدايه الحديث وي نص ارنو ودا ممي انتي ادنا miɗo reeni hoore an ɗo kami sutiɗo a sikkay miɗo reeni yimɓe aljanna ɓe honno ɓe jurodirta to hakke man ta ko tawi aljanna on ɗum no wonanimo yaqin parce que yaqin on waɗi ha tawi alghaybu asbaha indahum kal ayan ko woni ko tawata gitte ɓernde ɗen yii ɗum ɗon hoolike ha no gite kene ɗe ɗo wiyeteɗe gite dandayɗe fawñagol e gayɗe ɗen wano holnirta hakkil kisiɗe yi goɗɗo ani hakkude maɓɓe e fe aljanna no wayma hakkude men e ngal potowal wano min ngal piliwal ngal mi reeni ɗo gooto watalen yeddude ngal no ɗo miɗo reeni ngal gelike ko noon ɓerɗe maɓɓe ɗe neɓɓe mum jonnon mo yehi ha tawi ɓernde mum nden waɗi yaqini e fe aljanna ha hewti ɗo tawi hakke man ta ko ɗum wonani mo yaqini no wawi say mo reeni yimɓe aljanna ɓe no woni e juurodirde ton heer ko nassuji ɗin hollima kon himo miiji mo reeni yimɓe yiite ko honno ottirta ka nder yiite andi ko haa ɗo ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam wimo absarta falzam an on a heɓi gite a yii awma hande kay wonɗon idan nde rasulullah sallam ɓe wi ihfazillah yahfazka reeno Allah Allah reene ɗum ɗo ko konngol mawgol ko waɗi noon reenu Allah ka keeri makko reenu Allah ka waɗugol farillaaji reenu Allah ka accugol harmuɗe reenu Allah ka waɗugol yiɗaaɗi reenu Allah ka waɗugol sunnaaji reenu Allah ka accugol añaaɗi mo reeni Allah e ɗiɗo fof Allah reenemo e bangeji ɗi fof kono mo reeni Allah ka farillaaji tum Allah reena mo yerɗum ɗo mo reeni Allah ka accugol harmuɗi tum Allah reena mo yerɗum ɗo ngelike en a piye misal ɗi farillaaji ɗi waɗiraka e men sina ɓay en wawata wurude e ɓaawo majji
hon woni ɗum si Allah farli en wotindingol ko passe mo wotindina Allah onay neɗɗo humbuɗo ka gurdal ɗo onay neɗɗo hulɗo ɗenƴiɗo ndaare no kefeero wayi ko si kala natuɗo e maɓɓe diina a tawa himo weltori diina kan himo ngati e makka ɓuri enen heɓaɓe makka par ce que enen anda ko kefeeru sunnata ko ya akhi si goɗɗo miijike hande kala ko ani nimmi mino woodi omi toro gaynowo piiji ɗin fof no woodi omi hoolori anduɗo piiji ɗin fof no woodi momi honno yiɗuɗo lam ɓuri piiji ɗin fof gaynowo piiji ɗin fof hande on tigi andi ɗum hari ara nun ko hoolori ko laamu makko ko hoolori ko organisation makko o hoolori ko gande de kufraɗe o hoolori ko ɗin piiji ɗi foppule ɗi tabita ko ɗi fenandeji kala hoolorɗo kona Allah o tabitata aduna o lutta e kulol abadan kono noon an tigi hiɗa andi ɗin ɗon sa hoolori yejjitowo a hoolori ronkowo a hoolori monotoɗo a hoolori añowoma a hoolori no gasa dole ɗo mari ɗen ko an tigi o yiltita e majje andi ko mere no ko ɗum addi sa yii crise ji économique wowleteɗi fi mum ɗi kaka heefeɓe ɓen tun ɗi wolte ko ene ɓuri tampude kono e wolta fi mum par ce que enen yer ko woni gonka limanu no hoolora ñande ko min tippi Maroc ɗum kon no anditinanmi ɗum Soferjo Karwa ngal oyni bienvenue en Afrique. Chez nous, il n'y a pas de crise économique ici. Parce que nous ne sommes pas très fragiles comme les Occidents. Fiol. O are toliɗo enen en heɓata crise économique hatta par ce que enen en mona yani ko te qabilil kas heƴa ngol konngol makko na ɗimmi ka woɗɗi fi honɗu ɓe to woni fragile kañum par ce que ɓe mara référence mo won gonɗina Allah o ala ka o yelto jonnon arten ka toɓɓere men reenu Allah ka farillaji ma e ka sunnaji farillaji ɗin fop ko hawata wonde ɓaawo majji o resi ɗin farilla en ari ka fi tawhid aren ka fi julde kadi julde nden esse goɗɗo no accande o wona e jam o waya ko wannon ko kayre eltata wonki makin ekkite ha wona goɗɗum ha wawa yaafade ko waɗaɗa ara a habbaki entere e ko yaafiɗa ko ha wawa okkude ko marɗa hara a habbaki entere ma jeygol mo okkuɗa o sina ɗum ko woni ko fof ko aide humanitaire wiyete ballal fi hettugol neɗɗo o na ɗum noddete se addanama hunde kaari ko fiyo leydi men ndin hette jawdi mayri o ma fi enen tigi en hette ɓerɗe men ɗe wiya kaari en no moƴƴi maccini enen ɗen ɓe hoolo ɗen ɓe towni fi maɓɓe ko ɗum woodi ko wiyete aide humanitaire simplement humanitaire par ce que fi Allah ala kala waɗɗo harana fi Allah o moƴƴata par ce que ko fi goɗɗum o ɗaɗɗi ko ɗum julde nde ɗo ekkitata on tigi tafa wonkinkin ha o wona neɗɗo way si Allah tabaraka wa taala sallam yewti ka Allah dali hadithul qudsi wondema la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa in ahbabtu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi ila akhir ɗiɗo si feƴƴi ɗon arten noon ka jakka yalli jakka kay nafay neɗɗo bila shakka nafay ɗiɗo piiji fof ɗum ɗon ka farillaji e nder limtata par ce que lerde yoni ka sunnaji kadi ɗin ɗon no wawa wonde hara sa accitiɗi a uytorte tum kono fi on tigi haray hatta on ti lutta e malore mum nden donc ɗum ɗon waɗa waɗi si tawi diina kam fop